Irisa मैमबो अहन मक्तदा गवर्नमेंट जॉब एक्सप्लेनर ना इकाई खुमना बोचरी ngasisu मैम की दमक यामना कानारबा जॉब की इंफॉर्मेशन अपडेट अनोबो म पुदुन लाक्सरी इंडियन आर्मी ने कदक तोबा नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी एनए ने खंगनाबदु अदुगी 2025 की लेटेस्ट वैकेंसी पुर लाक्सरे 10 पास 12 पास लोअर कैंडिडेट सिंह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अमदी इंग्लिश लोअर कैंडिडेट सिंह की दमकता एलिजिबल होगनी को मागी सिलेक्शन प्रोसेस अहम रिटर्न एग्जामिनेशन ऑनलाइन की मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दो तौगनी को सिगी एग्जाम से पास तौर मतुंग फिजिकल की कौरकनी सिदा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट अमदी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लोइना तौगनी डॉक्यूमेंट्स लोइना चेक तौगनी एडाप्टेबिलिटी टेस्ट तौगनी लोरगा मेडिकल एग्जामिनेशन लोरगा लास्ट मेरिट लिस्ट लेबगदबनी को मागी फिजिकल जो मार्क लोइन कैरी तौगनी को और मैम लास्ट डेट करम कांदनो अदुगा एज लिमिट कमाई तौगी डॉक्यूमेंट कई चंगी हैमना चिंबा मैम डिटेल एक्सप्लेनेशन तौजरागे मैम एग्जाम सिगी दमकता इंटरेस्टेड ओइबरगदी वीडियो असि लोइफो यिंबियु को और मैम कौरिबा पोस्ट वैकेंसी असि नर्सिंग असिस्टेंट की ओनदी जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस शिलोंग दनी को अदुबो कोइना फॉर्म अप्लाई तौम मतमदा एग्जाम सेंटर जे मंगा खन बियानी को ऑप्शन मंगा यावनी एग्जाम सेंटर जे सिदा ख्वाइ हन ऑप्शन जे इम्फाल लाइन खोटपी को कोइना फॉर्म थाजिन बसी खरंगन थाजिन बोरगदी मैम इम्फाल दा ताबगी चांस याम लेको अदुबो सेंटर मंगा नि खन दुसे फॉर्म जे थेंग थाजिन बोरगदी चांस से मांग बियाई को दुगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट अच्छी 12 मार्च तक होगा 10 अप्रैल द लास्ट डेट निको लास्ट डेट ची कुइद्रे अदुना मैम फॉर्म जे अप्लाई तोसिलो दुगा एग्जाम की मतम असि जून 2025 ता टेंटेटिवली सिनगनी हैम निको मणिपुर की यावरे को अदुना इन हाईलाइट तौरगा थममनी हिता मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हरगदी सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की ना एज लिमिट असि 17 हाफ दिन 23 इयर्स निको सिदा नो रिलैक्सेशन मखल अमत की लेती को आर्मी की जॉब तदी अदुगा मागी डेट ऑफ बर्थ मैम 1 अक्टोबर 2002 देना 1 अप्रैल 2008 सिगी मनुंग दल चनबा कैंडिडेट सिंग खक्तंग अप्लाई तौबी यानी को सिदगी हेंदोखिबा नतरगा सिदगी वाटपा ओरगदी अप्लाई तौबा यारोय सिमा खंबियु दुगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास लोरबा साइंस स्ट्रीम द लोइबो उगदमनी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सब्जेक्ट मरी मक लौरकपा कैंडिडेट सिंग ओगदमनी अमा वाटपदी यादी को अदुगा ओवरऑल द 50% ओगदमनी अदुगा सब्जेक्ट खुदिंगी 40% मार्क योगदमनी हमनी को अदुगा सिना तरगना पोस्ट वैकेंसी अमजु लेरिको सिफोय फार्माइजिना सिजु मैम 12 पास नि 12 पास लोर मतुंगदा दी फार्मेसी की मिनिमम 55% चटपा कैंडिडेट सिंग अदुगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल नत्रगना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दा रजिस्टर तौरबा कैंडिडेट सिंग ओगदमनी हमनी को अदुगा एज लिमिट सी 19 देना 25 इयर्स फो ओइरिको सिदे अदुगा एज रिलैक्सेशन लाइते को सिजु चपनी मागी एज इंक्लूसिव डेट सी 1 अक्टोबर 2000 की हरोगा 1 अप्रैल 2006 हारिबा डेट लिमिट से सिगी मनुंग द चनबा कैंडिडेट सिंग खक्तंग यानी को हेनबा वाटपा अमको यादे अदुगा 12 की एग्जामिनेशन पीग्रबा कैंडिडेट सिंग जो रिजल्ट ngairo कैंडिडेट सिंग जो फॉर्म जे अप्लाई तौबा यागनी हैमनी को अदुगा मागी मिनिमम हाइट ची मैम 157 सेंटीमीटर नि को सिदा स्पोर्ट पर्सन सिंग की लोइना रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर हाइट के लेगनी को चेस्ट ना 3 सेंटीमीटर लेगनी वेट जो 5 kg की रिलैक्सेशन पी नि को स्पोर्ट पर्सन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन सिंग नि को नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल स्टेट लेवल लोइनी आई को डिस्ट्रिक्ट लेवल रिप्रेजेंट तौबा जो लोइनी आई को इदे मैम वेट का हाइट का लोइन प्रोपोर्शन वेट हाइट एज लोइना वेट का एज हाइट लोइना प्रोपोर्शन ओगदमनी हाने प्रोपोर्शनेट ओगदमनी को अदुगा मिनिमम चेस्ट एक्सपांशन जे 5 सेंटीमीटर दिंग हमगदमनी हामनी को अदुगा डॉक्यूमेंट सिंग से लोइना इंडियन आर्मी अंगनिबिरी ग लोइ मानी को अदुना डॉक्यूमेंट की मतंग दि वीडियो सिदा जी पंजररोगे मरम दि अंगनिबिरी वीडियो इन फजना सेम ग्रामनी को अंगनिबिरी वीडियो जो चंग येंबिरो अदुगा की आई बटन जो हपचरमगे को अंगनिबिरी वीडियो जो अंगनिबिरी वीडियो दुदा मागी डॉक्यूमेंट करगे चंगबा लोइना यावरमनी को अदुगा एफिडेविट अमु चंगनी को रुपीस 10 की एफिडेविट चंगनी को रुपीस 10 नन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की एफिडेविट से लोइना कंपलसरी होगनी को फिजिकल याव बसी एफिडेविट याव दगदी यारो को दोना एफिडेविट जो मैम ऑफिशियल पीडीएफ ता फंगनी को ऑफिशियल पीडीएफ की लिंक जो आई डिस्क्रिप्शन दे अवेलेबल तोलमगे दोगा फॉर अप्लाई तोनबा लिंक सु डिस्क्रिप्शन दा हापचरमगे को इदे मैम मागी फिजिकल जे रिटर्न लोयर मतुंगदा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जे लोयर मतुंगदा फिजिकल तोगनी को फिजिकल सिदा एग्जाम की पैटर्न जो अंगनिबिर लोइ मानदुनी को सिदा मैम फिजिकल सिदा 1.6 किलोमीटर की रन लेरे को सिदा मैम 6 मिनट 15 सेकंड फो की मनुंग द ngam सिदा क्वालिफाई करंगनी को मार्क केरी तौदे सिदी दुदा पुल अप की जो मैम मिनिमम 6 ngam को दुगा 9 फीट दिस जो क्वालिफाई तंग तौदम जिगजैग बैलेंस जो क्वालिफाई तौदम को अंगनिबिर ददी अखोना चोमनगी अंगनिबिर टेस्टमैन अमदी टेक्निकल सिंग तौ टेक्निकल गिदी क्वालिफाई नि दुबु नर्सिंग असिस्टेंट जे टेक्निकल लेवल सिंगेबा अदुना नर्सिंग असिस्टेंट दी मैम एग्जाम जो मैम जनरल साइंस अमदी जनरल अवेयरनेस तने हेना फोकस पीबनी को जनरल साइंस अमदी जनरल अवेयरनेस ता सिदने हेना फोकस पीबनीबा अदुना मैम प्रिपरेशन तो मतमदा जीके दे हेना
preference piyo ko hadi exam ji gi matung in ni ko aduga qualify or ba physical qualify or ba candidate khudimang physical adaptability test to ni ko adaptability test se myam khoi gi phone na tragna tablet amda koina multiple choice question khan bagi mong ni ko online test amani ba khoi ne hadi military life ta sang matung da candidate sing si adapt to ngambra aru harsh condition myam jida environment sing this line adapt to ngambra habdo adugi test ne ba to diji ko si je chamani ko koina military lifestyle jida sang matam da chana ga dra chana roi dra habdo adugi test ne ko adu myam preparation to basi makal myam to ri ko hadi coaching one yaro su yari natragana online da mock test series thabe ko pula ga di yam di kana ni ko aduga myam akoina preparation to basi Testbook early pass project myam download to view Testbook early pass Testbook habsi app maming ni ko 29 March tigi horoga Testbook ki anau offer lakto re ko offer je myam TTM aba coach sinaraga myam maximum discount fangani offer si myam matam gi matung ina matam dum hengalakani ko aduna 29 March ki 29 March hek yorom dagi pung baro 12 am je hi ek ta matam da kwai digi maximum discount fangani ko aduna special offer je 12 am den 1 am fogi manung da kwai digi hongi ngai je myam Testbook early pass pro lai dribo or gadi laisilo Testbook early pass pro je offer lakto je myam 29 March tani ko aduna hojik lai dringai da 29 March ahing je ngai biu ko aduga maximum discount do myam pona phangmina ji do myam Indian Army Nursing Assistant ni mock test series na preparation to form ju Testbook ji da loin yauri ko chapter test sectional test advanced level ki test aduga all subject ki test series loina sida phangi ko total da 178 test series ni Testbook sida phangi ji ko aduga Testbook ti yamna kana ji kaina matam da akoina adaptability test se si ju loina Testbook sida loina phangmani ko aduna online exam da kamaina adaptability test se kamaina correct tongni habdu su Testbook sida gi prepare toroga phajana chat khradi situation aru matam da isa je leadership quality yaubra haimna chingdo adugi test ne ba togdi ko ado myam CGL gi 2024 gi result thokre sida khaliba all india rank 2 4 8 9 10 khangriba experience myam se achiever myam se loina Testbook thare eba Testbook se adugi matik myam na recommend to je karigino haimatam da exam da khoina online exam da thariba multiple choice question da khoina mouse pairaga exam appear to rise test oina sije exam da CGL ogira any government job ki exam da hangiba question mong je mong chamaniba aduna Testbook sida khoina preparation toroga fazana satkiba taradi exam da ju fazana mayam da gi na excel loiba ngamgani ko aduna mayam Testbook ki kana basi mayam pura lomina si ko aduga akhoina amuktang Testbook early passport legip se sahi amagi dum yadoini ko thabak anoba la azu akoi gi validity da lai phodi loina test thaba previous question paper download to bolon yani ko aduga mayam na coaching oina yawning ba leiragadi mayam anoba course ma hawgodori ko hoje SSC coaching Manipuri na anoba course hawgodore course asi 31st March tagi hawgani ko adu 5 class ti mayam demo lectures oina YouTube ta live class thadokani ko free class ogeni ko mayam 5 demo oina class ma di free ogeni koina class e yawgan matam da mayam 399 mali ni ko sina khwaidigi hongba affordable oiba course oina sinmani ko maths foundation course ne silise CGL CPO CHSL MTS railway NTPC angnibir loina nursing assistant all exam gi ni ko all exam gi mayam na anka je khara sole anka je hadi maths ni bo har di hekta pakhat pa mayam le candidate mayam le ko si mayam se loina kok na ba basic tagi horoga zero level gi horoga advanced level fo yauna course se sin gadori arithmetic plus advanced ni ko si mayam updated content ogini class note loina supply to gani ko si gi 399 course se yaw matam da GD gi tawgi ba recorded course na 299 monthly oiba course si ju mayam free da phangani ko don mayam khudong chaba sing loina mayam yaung na bhona ji class ki timing 9 pm da hogani ko don mayam class se akoi dum class se yawning ba candidate sing na pijari WhatsApp number sida chat to biro ko don mayam akoi na tawgdo ba channel si SSC coaching Manipuri har YouTube channel sida tawgdam ni ko mayam channel se khangdribo orgi demo classing sanga ga yengbiro ko aduga mayam akoi na tawribo course sida mayam all subject ki yawning ba candidate lermani ko all subject ki mayam recorded oina leri ko recorded course ni mayam kwaidigi hongba mamal 2000 jede mayam all subject se lifetime validity bithopani ko khoina mayam na amukta pidriba lifetime validity ni mayam don amuktang yaw gibsina mayam sahi tara leragi yingi harsu yaw yarani ko lifetime validity ni khoina pithoi je sigi khudong sabje mayam pun lomina si all exam ni maths mayam arithmetic plus advanced ni ko yawri se reasoning English GK GS loina loina pulap pul yawramni yawning ba candidate sing leragadi mayam WhatsApp number sida text tawsilo adugi yani ko all exam gi ni ko mayam silise basic tagi horoga hana mes holak ba hana reading hairekta ba mayam do
basic tagi horoga high level phone koina tawjeri sida taiba course ko ado mayam na koina akoi gi coaching je kari gi damakta recommend tawdoino haba se kaino all subject ni koina tawjeri ji ko ado mayam ado fee su khwai gi affordable rate sabani koina recorded BOD course koina kani je kanam tamda amuktang course yawgi matamda isagi thabak asin mayam le ka yengning mo tamni yengba yabagi khudong sa ju phange ko duga class no cholon supply togani lifetime validity ju bigini ko duga koina tawriba class ki level si ju mayam smart approach ngatani ko koina basic ki khoto ambuk nate smart approach foundation level dagi horokpani ko ado mayam koina tawriba course adi platform je koina PCD yenge Android yenge iOS de yenge loin yani ko download tawbi option ju lon pibani aduna khudong sabje mayam puna lomina si ko koina tawriba course mayam tawkhre ko sida mayam maths complete course amazu tawgre recorded on ko maths ki complete course tawgre math complete course na mayam siju lifetime validity ni ko lifetime koina tawgre course lifetime validity loin pi recorded ki on di ko lifetime recorded ne piri se siju mayam high level maths class ni ko advanced maths amadi arithmetic loina takhrabani class note PDF loina tongana seme ko daw group chu tongan le ko experience machine discuss tongnaba koina educational atmosphere ma seme ga ju thame ko all exam gi ni siju mayam si class loi grab class ni ko recorded na yengadabani akoina latest exam SSC GD gi exam chu ko gi course yar candidate sing result yamna fazai ko result budi hadok tri adu bo ko gi raw score je 90 plus oiba candidate che 90 plus oiba candidate che hojik 26 hele ko aduna mayam selection du ju mayam yoro ani aduna adi akoina toriba class se satra experiencing da kanai kana de hado ko result da u phangi ko mya ado koina toriba course se mayam CGL gi exam su June July da silakadore CPO gi exam su July August CHSL gi exam su July August silakadore selection post phase 13 June July da silakadore SSC gi MTS gi exam su September October da silakadore ko duga October tha da ju mayam Delhi police ki lakani ko Delhi police da head constable manager ministerial duga Delhi police driver ju lakani ko constable driver ju lakani sigi jama thakta Delhi police ki post vacancy mayam lakani ba post vacancy mari ni ko laktu je sigi ju tongana course sinjira kani ko do mayam kana ba singje lomina si exam sing di mayam lakadore ko aduna affordable rate ta SSC coaching Manipuri na mayam gidam ta course singje available ohen mani ado mayam ko gi selection phangra ba candidate sing ju mayam le ko Manipur High Court ta selection phangi ba candidate yaure CRPF ta khangi ba yaure territorial army gi da mayam clerk oina khangi ba candidate yaure soldier general duty GD oina khangi ba candidate sing ju loin yaure ko adun mayam akoi gi course yaroga khangi ba candidate sing mayam le adun mayam na channel sida support of you channel sida koina playlist changa ga percentage ki playlist to free da yeng bi ai adun mayam percentage ki playlist to chang bi raga taiba course sing asi kamaina tori gi habdo demo class oni yeng thok piro duga isadan kanai kana de habdo mayam khangdu piro ko aduga mayam koina sida army nursing assistant gi je magi document sing aina video sida hajadri je kayina matamda already explain togreba angne bi ga samani ko aduna mayam angne bi gi video da check tok tu piro aduga nursing assistant gi je ahen ba ka su yaudi ko exam level do khatang khenai ko sida mayam physical ju pass tang ne aduga exam level se khatang khenai sida angne bi dana general awareness ta khatang focus to biyo ko aduga mayam aina atopa video thabak andong bolak matamda video explanation nong nong pujrake ngasi gi di matang sida video si tension jarake mayam bo amok kana kurum jiri thank you